Ki kato kat nengut kisamla tep kam pulit menta kan reu trek uyayong ar hajar ar pusau hapo ke jingilam ke samla barilang pengrup ki let syapo ke office jong ke Central Recruitment Board CRB kabran hamauro ban let pan jingshai ha ka bayadei ba karta tep kam pulit ke bala pelat dak sorkar jela hakini khendiat singi baladep ka jingwan kisamla tep kam kadai namar kim sngo yahap ya ke karta rungkam hakasnat pulit kakarta karpra snem hadu ar poi snem kisamla kila dawaru bakidai penjalan ya karta tepkam nakleng kisamla kilawan panjingshai nak secretary jong Central Recruitment Board kilaong bagi kwa baka sorkar kan penkiu biang ya karta tepkam namar karpra hadu ar poi snem bon kisamla kimpat lagi boleh Kalau ini terjebak di barok pihak lain yang ini pendet yang mentah ni election bawa suaka election banyak pendak oleh dari rakam sahabat lagi sekarang. Indai kapal susi kan ikim lah banyarab bandingkong bad baal piong baniwan haka wrong department kan jadi ban let syaka wal department dia mau dia nak yang tengah ngam kwa ban ya mat marwe kasong ki pipa banduk no yakan yakam yakan yakapok ikini ki dream song ki senam bakila imaki nomor banir la pun senam ladat nalo katar kalau pinggan kalau long di report apalat hadian pak bampor kasan senam tekabur kasenam jungi paki yo nomor bak senam panangnya telada kan ka ada sorkar ka dan gaji perkadam ini ki samla ki barang konkret ni kakam ba ni gide dan hok menjawab na plan yakam oleh gaji senam jung gaji penik yakam ni la syuki ya senam telaki ka senam pat yang ikam pedang syu gaji konkret jungi kalau lena gaji wan jung tu covid kajing slam kajing tungkam tungjam ke bampor kesan senam mentah ka senam jungi ka kiyo ka sorkar ka piang jungi kuat ni ka sorkar ka berkat dan mentah ni samla namale ni nglet ai hi ni cuitrai kam kijam lading la konkret ni ka kam la pulih kenang kajing pulih mabale ni kuat ni dia kam kijam ni dan hidup kata kajing terang ban ban joan ki forces mentah la ini kum ai la tek memla dengan pedang bang kuat bak sorkar kam dei ban syu penkot lat ini kade ban perkat ko kala ba dakum do kade ban perkiyo ya ka senam bakala ai kenang mangiru ina ban ya cekmat ban perkre dia ngake bang na ke ko ba ta ma ko kalau sama pikwa betul kata tegala bencong ke sorkar ngamentang kadang dan approve nem ngara surat bio approve nem mereka bio pertan apalah te ka syong ke sorkar kala kawa ban kiu kan noy ka constable bad kunju ya ka sai ko ba mentang sim like way village ala ko ta Retri jong ka CRB but kumta ngiduk mensiam ban ong ba iong bakan ye kamdei ka right department ban issue ya ka corrigendum lana ka jing penben bad iong ru ba kata ka jing du nong jungi ha ka por covid kadai tangka excuse tiangam tharai ba ngi ru ngi wan hang ni ngi bangin sngutnat ban mi shimi kumni tang ba ngi don kam hi ya ka corrigendum rai menta ka sngi ka kham long kam iong ba kamdei hang ni ka jaka ban kran ya ka corrigendum rai ngin hablet chakaway department dia kumta tharai hadu bedang hadu da kampat resolve hingin habya chakmat tipi semua kumno ke department ni ke bagi kipa yang home department personal department oh kipa yang ni chaka personal department te jing shisha kan di ka recruitment board ngam tip mo ki ong ya kata ti ngin ya keren lang bikini ki samla ki kloi banduk ni phikwa banduk no sendan ya kan ya phila prepare shirta kamta ma kapur covid ni phikwa bangin ngin nang ya kli chakmat kita syong hakini ki samla ngaling ngadetang nong pen yarap lem bat ba agree lang bat kini ki samla ikat bakwa kini ya ki ban give up sendan ya ki dreams ya ki hopes jong ki te ngam lali tang ba ngati ngakloi ban yarap ya ki kat bakwa ni akran ha video ngi shwa bo jingkli ha recruitment team Central Recruitment Board ha nu ka rupam ha nu kalyang baki establish hakini ki device guidelines ba penduk kam ni dikna dia ngashpa batay phi ba ngin let kendo no shpo ya secretary